21. vek. Nad teritorijom Smedereva se odigrava dramatična situacija. Što se neki svemirski brod ušlanjac, mora da imamo povatanu tehnologiju sa njega pre nego što ovi naši iz opštine odu tamo. Ekipa avanturista kreće u potragu za vanzemaljskom letelicom i tehnologijom koju ona krije. Spremite se za akciju neviđenih radnji.